Hanmamaka channel sig mai ke digi miam puno putaram no chebo lo ne ko no khurum jari amade ngasi phone ke ba pauche sindigi maro ba headline sing amade maro ba pausung pudun laksari tabishi Manipur Sangai Festival mang oi nana IDP sing na paktak na protest tawgadori Sangai Festival ge wafam yaw na governor ge hiram ke aputhok tu na khanabada lai khai ta khidare hairi hauzik maro ba paulo bisi Manipur Sangai Festival mang oi nana IDP sing na paktak na protest tawgadori Manipur government tha sigi kun mathoi degi na kunthra faw Manipur Sangai Festival 2025 pangthok na bathorang tawriba sigi hawuda ba nongma mang oi na tha sigi kundagi IDP sing na internally displaced person sing na tampa ki tongan tongan mafam da labor relief camp sing da paktak na protest tawduna yaning da ba fongdok kadawri ningsing ba yabadi IDP sigi tonga tongan ba committee state asigi Calendar Festival asi boycott tawani haina laukthokhi badanatna kokomi yauna lup kana su boycott ki khongjang asi sogat piraga loinana festival asi pangthokna buwafam fongdok narakhiba leirabani domak pu government ki maikai degi di kumai asi mapung fana pangthokna bagi domak festival asi ki man beni oreba hapta kangjebunu sem sabagi thabak hauji kana chathari maragasi dang asi langol gambelage ta leiba alternative housing complex ta irang asina lanjena duna tampak ta Labor tongan tongan ba relief camp sing da changja from low duna leiba IDP singi committee singi mathang sit na Champur Meitei United Committee Meitei Council More Committee on Protections of Meitei Victim More Express Committee of Meitei Village Imphal East Kangpokpi Meitei Union Torbung Gram Panchayat Victim Committee masung tongan tongan ba relief camp singi mihut sing na pun na mifam ama pangthokre haiba mifam adu da government hauzik Manipur Sangai Festival 2025 pangthok na batawriba sida IDP sing na boycott tawduna festival sida saruk yadana ba haiba matang da lawkhiba fireb adu amuk hana session na lawbuga loina na lakleba November 10 kumai asige mangona na tampak leiriba relief camp sing da march sit and protest tawduna kan ba mong da yaning da fongdok na ba warep lawkhre ngasigi mifam adu loireba matong da pangmising unabada Meitei Council More ge secretary laishang them Brojendo Meitei na hai Manipur thokliba lan asina chahi ani makhai henjilakle government na miyam gi punsi amadi lanthum ningthina ngak pangamdaba maram oiraga More to Champur amasung Kangpokpi yang lamdam asigi chingkhong chingya da leijaramba micham kaya masagi maramda masida lanjin aduna tongan tongan ba relief camp sing changja fam lawdun leirakliba matam asi sanglakle Amaramda government na IDP sing masa masa gi yumda hanjil halagani haiba yauna tongan tongan ba thajaba pikhiba sing adu haujisu thabakta onthokpa su leitri National Highway Free Movement Yadri IDP sing hauzik yamna awaba fibam amada adu makhinglibani government amasigi fibam asida lamdam asida santi hanjilakle hariba asti kamdong haribanu nongmai kapal lepe haiduna santi hanjile haibadi langani haiki mahakna hai Manipur da leiriba PR government asina malem gi miyam da lamdam masida santi hanjilakle haina utnabagi damak Manipur Sangai Festival 2025 asi pangthokna ba hotnabani Manipur da hauzik su santi hanjindri santi hanjin ba haiba asi IDP sing asina masa masa gi mayum da nungaina ingna leiramba matam aduda oigadabani loina na national highway mipum khuding mangna ayat apan yawdana maning tamna chatba yarba matam da santi hanjile haina lawgadabani hariba fibam si ase amata leitna lamdam asida mahausa gi ingtapa hanjile haina utnabagi agenda da namfuda Manipur Sangai Festival pangthokna ba tawba si laibak thibdi Manipur Sangai Festival pangthokpa IDP singna athingba amata leite tawba tabo IDP singna asuk wan hinglinga chirak asida festival si pangthokpa di yaning de IDP singna kumai asi soidana boycott tawbani IDP sing amata nas masida saruk yaro government asina namfuda Manipur Sangai Festival 2025 pangthokna ba thorang tawriba si yaning da fongdok laduna lakleba November 10 tampakta leiriba relief camp sing paktakna na IDP sing march in protest tawani Masida lamdam asigi CSO civil society organization sing su mapung phana sagot piu IDP sing changsilakle bu khongthang asida lamdam asigi section khuding makta leiriba miyam na su support tobiu lamdam sigi miyam na awaba tarabada IDP sing bu nungsi birabadi amadi lepirabadi haibadu handaki khongfam asida puno minasi handaki matang asida miyam gi pukning da IDP sing dama kari phawribagi haibasu khangan biu haina su mahak na makha tana fongdoki Champur Meitei Council Committee ki co-convener Nava Ningthaujam hai Manipur Sangai Festival 2025 IDP sing na boycott tawki government amadi local kanagumba sing na IDP sing marakta festival asi saruk yahanna ba khonaraklaba
होनरंब तारबदी मदुगी दायित्व मसा मसाना पुजगदबनी PR गवर्नमेंट असी लाकपद मतमदा अदुकी मतिक थाजब थमलुबनी अदुबु थाजब अदुगी ओना तैनब थबक अमत निंगथिना लौखलक्त्रे IDP सिंगना फेस 9 मसा मसागी युमदा हंजिन हनब खोंथांग लौखतकनी हाइबा अदुबुसु थबक ओइना उद्री मसीद नतना IDP सिंगदमक तौबिमल थोकप थौकसिल अमसुंग थाजब पीखिबत थबक मचा मसा सिंग अदुसु अमत तौब उद्री महांगनाय मणिपुर थोकलिबि इरांग असी टेबल द वारी सानरगा वारोइसिन पोरकदबनी अमदी लमदम मसीद शांति हंजिलकदबनी हाइबा खंगी मसीद रूलिंग अमदी ऑपोजिशन अनिमंगना पुन्ना दायित्व लौमिनगदबनी अदुबु मसीगी ममी हौजिसु ताद्री मणिपुर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाकलंबा मतमदा कंगलादा IDP सिंगे अवाबा अपेन पेन द पुंबत तारबा मतुंगा अथुबदा शांति हंजिलहन्नब तौबनी हाइबा हाइना थाजब पिरमखी लोइनना कांग्रेस पार्टी की लुचिंग राहुल गांधी लाको मतुंगसु वाकत की अदुबु मदुगी कानाब क्रेसु लेते रूलिंग पार्टी BJP अमदी ऑपोजिशन ओरिबा कांग्रेस अनिमक लमदम मसीद शांति हंजिलंगनब खोंथांग थबक ओइना लौखतपा अमरे तौबा उदे चरक असिदा BJP की नेशनल सेक्रेटरी BL संतोष अमसुंग नॉर्थ ईस्ट इन कोऑर्डिनेटर संबित प्रता अनि नंगरांग नहान लाकलंबा मतमदल लाकदौरिबा नोंजु था मांगोइनना मोरे अमदी चामपुरदा यावना IDP सिंग मसा मसागी चानब सिनफम पीरगा मसा मसागी मयुमदा हंजिलहलगनी हाइना फोंदोकलंबा अदु थाजब ngamde प्राइम मिनिस्टर मसा मंगना हाइरम वाफम फाव थबक तो ओंथोकतना IDP सिंग लेरिबा थाजब पुंबा हौजिते लोइना मांगले हाइना फोंदोकी नाकलमरोम द हौखिबा नोमाइजिन नुमिदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा वांजिंग ग्राम पंचायत न कोनबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन अपुनबगी मिफम अमा पांगथोकलदुना लेंगाक असिना मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2025 पांगथोकनबा तौरिबा असिगी मतांगदा खना नैनखरे मिफम अदुना IDP सिंग मसा मसागी युमदा हंजिन हंदुना लमदम सिस्टम मपुंग फाव शांति हेक हंजिलक्त्रि फाव फेस्टिवल पांगथोक पचुमदे हाइबा वाफम असिदा अमत ओइना यानादुना गवर्नमेंट नमफुदा मणिपुर संगाई फेस्टिवल पांगथोकनबा थौरांग तौरिबा असि यानिंगदे तौबिगनु हाइना अपील तौरक्ली नाकलमरोमदुना संगाई फेस्टिवल वाफम यावना गवर्नर हिरम क्या पुथोकतुना खनबदा लेखाई ताखिद्रे हाइरि मणिपुर गवर्नमेंट संगाई फेस्टिवल पांगथोकनबा होनरिंगाई चेरक्स द IDP सिंग अमदी तोंगान तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग माइकेदिगे फेस्टिवल से पांगथोकनबा थिंगबा पिरकलेबा सिग वाफम यावना ngasi मनपुर द अजय कुमार बलाना मनपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर टी ए सैतरबता हानग चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह मदे अतै मिनिस्टर सिंह ओइरंबा MLA सिंह खरग राजभवन द फमिनदुना लेखाई ताबा ngमखिद्रै ngasi numidang pung mga makhairom taba adwaida Manipur Legislative Assembly की स्पीकर टी ए सैतरबता हानग चीफ मिनिस्टर एन बीरेन MLA सिंह थोंगाम बिश्वजित योनाम खेनचान कोंथौजम गोविंदास TH बसंत कुमार डॉक्टर सपम रंजन अमसुंग सुशील द्रो याइमा राजभवन द लाकलगा मणिपुर गवर्नर अजय कुमार बलागा उन्नदुना वारी सानखी वारी सानबदुदा मणिपुर गवर्नमेंट की कमिश्नर टूरिज्म डायरेक्टर टूरिज्म अमसुंग मणिपुर पुलिस की DGP सु सरुक याकी हाइरि ngasi numidang hatu bamong द गवर्नर अजय कुमार बलागा पुंग अमा हेन उनखिबगे अदुगी मतंग सरुक यारवा MLA सिंह अदु मीडिया द वाफम अमता फोंदो हाइबा याखिदे प्रेस न फंगबा थाजब सोर्स अमगी मतुंग इनदि ngasi numidang राजभवन द पांगथोकिबा मिफम अदु संगा मणिपुर गवर्नमेंट संगाई फेस्टिवल पांगथोकनि हाइना तौरिबा असि हौजिक मयुम मकै थादोकलगा लांजेना दुन लैरिबा IDP सिंगना फेस्टिवल असि पांगथोकतना यानिंगदबा अमदि कोकोमी अमसुंग UCM यावना तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी माइकेदिगा अथिंगबा पिरकलिबा सिगी मतांगदा IDP सिंगी मयुम साननबा गवर्नमेंट काइथरोकलिबा सेनफम न चिंगबगी मतांगना मरु ओइना खनखि हाइरि ngasi खनखिबा वाफम सिंग अदु सोल्यूशन अमता पुरकपसु लेखिदे संगाई फेस्टिवल की मतांगदा अथिंगबा पिरखिबा असि हौखिबा अक्टोबर 9 दगिनी अदुबु संगाई फेस्टिवल हाकपिगनी ngasi फावबा गवर्नमेंट संगाई फेस्टिवल पांगथोकपदा अथिंगबा पिरिबा IDP सिंग अमदे अतै CSO सिंग कौरगा मखोगी अपाम पामदा अदु करिनो हाइना खनबा अमतसु लेतना फेस्टिवल पांगथोकदबा हयेंग तंगाइरगलबा मतमसिदा MLA सिंग अमसुंग हानगी इशू सिंग असि लोइसिनबगी थौदांग सिनरकपा मखोगी माइकैदगी मदुगी थौदांग अदु लौबा ngamloi हाइना फोंदोकलमखि हाइना सु पाव असिना मखा तारि अमरोमदा मतंग चादब मोंग ममांग स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट IDP सिंह की मयम साननबगी लंबा सेनफम अदु काइथरगा युम अमद लुपा लाख अहुम चंगना PMY की खुथांग BDO अमदी पंचायत की खुथांग सानबगी गवर्नर इन काउंसिल की वाफम ओइना पुथोकलंबा युम साबा हाइबदुसु माइ पाक बंगमदना लैरिंगै IDP सिंह की मयुम साबगी थबक अमदी सेल हंथना साबा हाइबदुसु यारोय हाइना MLA खरगा गवर्नर अकनबा वाफम सिंह थमनखि मपुंग ओइना पांगथोकदोरिबा संगाई फेस्टिवल असि सरुक याबा ngamloi हाइनासु गवर्नर द MLA सिंह की माइकेदगी थमनमखि हाइनासु पाव असिना मखा तारि
Masini ngasi nongmagi maruba headline sing amadi maruba pausing tabiribasing na channel sibu nungsibiduna like share and subscribe to kawbigano haibagaluna na matang swaida tension jari.